Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke njengenhlala yenza. Buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba labafundisi bami ababili, mfundisi OP lo CK. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lapho esithola khona impendulo ezehlukeneyo sizithatha elizwini likaNkulunkulu okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo kule iviki lapho esizwa khona ubunandi bokufunda ezwini likaNkulunkulu. Sengathixo angaba lathi nxa sifunda ndawonye njalo umfundisi OP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi ukusichasa lokusekela kakhulu umlimi alibusise kakhulu lezimuli zenu. Lamhlanje balaleli lokho siphethe indaba yezimuli sikhangele lamhlanje umlando wethu kulabo abazali bethu asebekhulile bangaselamandla sebebuthakathaka basondla thina basifundisa benza konke kodwa sebebuthakathaka mhlawumbe abasaboni mhlawumbe sebehamba bekhokhoba kusilomlando bani kubo abazali bethu. Sicela umfundisi uCK ubana asivulele inkundla kulindaba. Mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi. Sizavula inkundla ngokufunda kweExodus 20 ivesi ngelika 12. Umlayo wesihlanu phakathi kwemilayo elishumi. Nxa abalaleli lisakhumbula sake sathinta imilayo leyi, izifundo lezi ziyabuya ziphinda ukwenzela ukuthi singakhohlwa. IBhayibhili lithi lona ke hlonipha uyihlo lonyoko ukuze zibe zinengi insuku zokuhamba kwakho elizweni ekunika lona inkosi uNkulunkulu wakho. Phakathi kwemilayo elishumi lo yiwo umlayo olesithembiso, ole bonus. Ngenxa yokuhlonipha abazali. Usingananzelela futhi balaleli lapha sinanzelela ukuthi abazali esibaphiwe nguNkulunkulu lapha emhlabeni yibo abazali esibabonayo. Kodwa ke phezulu kwabazali bethu esilabo lapha emhlabeni uNkulunkulu yiwo phezulu konke. Kungaba nzima ukuthi uNkulunkulu simhloniphe nxa singahloniphi abazali bethu. So ngokuhlonipha abazali bethu kulula ukuthi lo uNkulunkulu njengomzali ophezulu kwabazali simhloniphe. Mfundisi sibonani ungahle ukuchasisa ukuthi lapha abanye basebengacabanga abantwana abancane. Alright. Kodwa sitsho labanye abantu asebelabantwana labo. Kodwa belabazali abasaphila. Siyabonga mfundisi. Ngoba siyakwazi ukuthi imhlokozi lokuza kwamanye amasiko bayathatha abazali bayabehambisa emakhaya bayegcinwa kunjalo. Khona ngale into abayenzayo. Siyabonga ngikhumbula abanye kuthiwa khona kwase kulahlwa abantu abadala wathatha ulokhuza umzali wakhe kuthiwa siyamlahla. Kuleyo ndawo abelahla ngasukhulile bayokuthatha bayokucheka kanti bakulahle. Kuthiwa umfana lona wahamba emetsheta unini siyamlahla vele sekhulile. Ntonini wahambe eqhulula amahlamvu. Asazi mbe ngoyekhuluma mbembana ekhuluma indaba le. Uthe emethula ngalo nina usesithi mama wahamba uhamba uphulula amahlamvu usenzelana. Wathi sithi nxa subuyela ungalahleki. Kodwa wayethwele unina siyamlahla. Ngizela ukuthi khonokho kucaca ukuthi kungaphelele ebantwaneni esithi bancane. Kodwa kuyalintshola abantwana asebekhulile esilabazali abaphilayo. Kuhle kangakanani yini ukuthi sibase ngale kumbe sithini? Siyabonga. Ngibona umfundisi uOP uzayithinta leyo. Engxenye engingakutsho kuphela ukuthi nxa kuthwe sihlonipha abazali bethu ke kakutshiwo kuphela abasizalayo abaphuma esiphumo ekhalweni lwabo. Kutsho labo bonke abantu abadala esibabonayo ezabelweni esigabeni lapho esihlala khona. Kuhle ukuthi sibahloniphe ngoba abanye vele engxenye sokwafela waphelelwa ngabantwana. So abantwana bona labo thina esikhona silomlando ukuthi sibanakekele futhi. OP siyabonga ithinta nguLevi 19 ivesi ngelika 3. Ithi yona yilona lo makahloniphe unina loyise. Nigcine amasabatha ami. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Hayi ngifuna umuqa wokuqala. Yilona lo makahloniphe unina loyise. Lapho ungananzelela ungakhayela ngale ku Exodus 20 okukhulume khona umfundisi wami kuthiwa abantwana. Kodwa lapha ithi yilona lo. Ulona lo kathi uthi kakhulumi ngeage. Lapha kusho ukuthi sigoqela wonke umuntu olalo olomzali. Antu uyayibona indaba. So lapha sinanzelela ukuthi umthetho wokuhlonipha abazali awusebenzi kubantwana abancane. Usebenza emuntwini wonke. Abantu asebekhulile
abaningi babe labazali ngabanye basemakhaya abanye bakhona khona apha emadolobheni. So umbuzo okhona ukuthi abazali labo siyabanakekela yini? Le yokuhambisa abantu kuma homes angilaqiniso kodwa ngicabanga ukuthi ngenye umnakano wama homes wawufuna ukuncedisa abantu ngenye ababe ngasela abantwana angazi. Kodwa ukuthi umzali ongikhulisileyo ngimthathe ngisaphila ngiyemchiya kwenye indawo agcina ngomunye umuntu. Kimi ngibona ngathi laseBhayibhelini lapha umnakano wakhona ngathi awuphumi kuhle. Umzali osekhulile ngisaphila mina njengomntana wakhe ngumlando wami ukuthi ngimgcine. Uyabona mfundisi ngabamba umlomo ngisho yabona ukuthi impilo yethu abantu abansundu lokhu idilika. Yeah. La lokho esasilakho kungokwethu sokudilikile. Okuhle futhi ongaphikisani leBhayibheli. Ungaphikisani leBhayibheli. Ngiyakukhona ukuthi anti muli kwakusiba lezindlu kulechiba lika gogo ngale. Kunjalo. Kulechiba enxa kulika babakazi kwakuhlalwa kungumdadada kunjalo. Namhlanje sokungilola lo. Sezibonela. Njalo kubo bona abanikazi besiko lelo mhlawumbe kakubahluphi kodwa ke engxenye kithi abantu abansundu kungaba into enzima ukuthi sizwe kuthiwa umfoka Mpofu uthethi imota wayachiya umzali wakhe ngale so kungaba into enzima lesigabeni abantu sebengabamba owangaphansi bakhuza umhlola ukuthi kanti ungenwe yini ukuthi wenza into enjalo. Kodwa ke mhlambe kuhle ukuthi labo okubahambela ngcono ngaleyo ndlela ngoba mase ngeke ngasebenza labo kuyaba lo dokotela omkhangelayo kuba labo bani khona ngale kodwa ngabe kuvuma ngabe abazali ngendlela thina sikubona ngayo ngabe bayagcinwa ngoba uhlupho luba khona nxa umzali sekhulile kulento eziningi ezihluphayo kwesikhathi kasenisuthi asihambele ngalazincedise sefuna ukuncediswa sefuna ukugeziswa yikho kwenza ukuthi kube ngumthwalo ke kwabanye abantu njengalo ngithuthi wayesiyalahla unina egangeni kodwa unina wahamba eqhulula amahlamvu etshengisa ukuthi mntana nami nxa subuyela uqeda ukunilahla ungazwalahleka uthando lomzali kalupheli ngesike. Siyabonga mfundisi. Siyabonga kakhulu. Sifuna ukukhangela indaba esithola kuGenesis 9 ivesi ngelika 20 usiya kwelika 27 ngizafunda lapha. Uyifinqe iBhayibheli lithi lona ke uNoah waba ngowakuqala ukuba ngumlimi wahlanyela isivini wanatha iwayini wadakwa yilo walala eze etendeni lakhe. uHamu uyise kaKhenani wabona ubuze bukayise watshela abafowabo bobabili ababe phandle. uShemu lo Jafeti bathatha ingubo bayibeka emahlombe abo bobabili bangena bahamba nyovane bagubuzela ubuze bukayise ubuso babo bukhangele emuva ukuba bangaboni ubuze bukayise. Ubuze bukayise ngamanye amazwi lapha sinanzelela ukuthi umzali lanxa angadakwa enze okungajwayelekanga njengaloko okwenziwa nguNoah. Thina abantwana silomlando ukuthi simhloniphe njalo umzali. Okwenzakala izikhathi eziningi okwenza ukuthi abantu kwesisikhathi bahambisa abazali kuma endawana lapho kugcinwa khona abantu asebeluphele. Ngicabanga ukuthi umuntu uyabe selenhloni lomzali wakhe kumbe usemyangisa. Kodwa ke eBhayibhelini lapha ke kulesi sifundo esisitholayo lapha sibona ukuthi kulesibusiso ekugcineni umzali wakho okungayangekini ngomzali wakho ungakhathalekile ukuthi ukusiphi isimo ngoba khangela uShemu lo Jafeti bayananzelela ukuthi uyise lapho sedakiwe usegasela zembatho babathatha ingubo babuyele nyovane bafike bameni badishe. Uzananzelela ukuthi esephapheme laphana sokusile kuye wababusisa laba bobabili. Kodwa lwana owayehlekayo wahamba wayetshela abanye uyise kambusisi ngaleso sisenzo asenzayo. So ke uNkulunkulu lapha uyasitshengisa ukuthi hayi umzali ngumzali. Siyabonga mfundisi. Obi siyabonga. Kwesinye isikhathi uzathola ukuthi impilo yanamhlanje abanye abantu uyathola behamba besenzela abanye izinto ezinhle. Kukanti abazali babo kwezinye indawo bayahlupheka. Kube sokubonakala khona engcenye sokufiwe. Ubone sebethutsha ngehamba ngemoto ezinhle sebebuya lamabhokisi amahle kodwa isigaba siyabe sibona abazali laba izibhinilongo kungathi vele abalabantwana bahawula.
So lokho nxa silandela umnakano weBhayibheli akuvumi. Kufanele ngibe leqiniso ukuthi abazali bami ngiyabanakekela ngendlela iBhayibheli litsho ngayo. Ungafunda uLevi 19 ivesi 32 ithi yona wohlonipha impunga uhloniphe ubuso bomuntu omdala umesabe uNkulunkulu wakho nginguJehova. So iBhayibheli vele abantu abadala liyabaqathekile kakhulu. Ungakhangela eBhayibhelini nxa ukhuluma ngentandana abafelokazi labantu asebekhulile uNkulunkulu uyaqinisa kakhulu umthetho. So lapho uNkulunkulu uyaqinisa la ukuthi abantu abadala kumele bahlonitshwe, abantu abadala kumele banakekelwe ngendlela okubhalwe ngayo la ukuthiwa uhloniphe ubuso bomuntu omdala umesaba uNkulunkulu. Kutsho ukuthi ukwesaba uNkulunkulu kuvezwa ngokuthi abantu abadala uyabahlonipha. Awungeke wathi ngumKristu ngiyakhonza kodwa ngikhaya abazali bakho behlupheka ungabakhangeli. Akuvumi vele. Ukwesaba uNkulunkulu kubonakala ngendlela enginakekela ngayo abazali bami. Lokho asomlando vele engawunika omunye umuntu ezilongezi ngisaphila. Siyabonga mfundisi. Uhlutsho angithi sikusagadwa amabhasi lapha. Kwakusenzakala ukuthi umntwana layo sebhadele lo muntu omdala ebhadele. Bese kubonakala ukuthi umntwana usehlezi. Omunye kuthiwa bathi emntwaneni sukuma umdala ahlala wathi lami ngibhadele. Ngibhadele ekwanele. Lami ngibhadele imali, lami ngibhadele. Kuncediswa njani umumo njalo ngoba la uyabe ebhadele? Siyabo, yikho ke lapho sokusiya khona uthando. Ngoba abantu abonke laphana nxa esithi yena usebenzisa ilungelo angabe elungile ngelungelo. Kodwa kwesinye isikhathi ayisizo zonke indawo lapho kusebenza khona amalungelo. uJesu wayelelungelo lokuthi azihlalele ezulwini kungabi lohlupho. Kodwa akazange avume ukusebenzisa lelo lungelo ngenxa yothando. So uthando luyakuncedisa ukuthi kwesinye isikhathi okunye okulilungelo lakho ukuyekele ngenxa yokuthi ufuna ukusiza omunye umuntu omthandayo. So laphana sikhangela ukuthi kulezinye izinto njengakhona okwebhasini ngoba umuntu omdala engcenye uyasindo. Ngingazihambela lapha engifuna ukuya khona. Kungabi lohlupho kodwa nxa ngilothando ngilalela lokhu uNkulunkulu akukhuluma umuntu omdala kumele ngimsize ngimdedele ahlale mina ngisungu ngoba mina ngisaqinile phela. Mina ngizadlula mfundisi ukuthi kwedlula uthando. Uthi uthi vele awulabuntu. Sokubuyela ekuthini lapho ondliwe khona nxa kube umuntu owesifaza kuthiwa wadlula zisengo. Awulaywanga, awufundiswanga. Awulanhlonipho, awulabuntu. Kanti ukubona ngoba umntwana okhuliswe ebantwini engakhulelanga enyamazaneni ngale ewanki uyakwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Ngaze asukume sina sakhula ugogo ngizakubhula ubona ezama ukuqhula ngobhulo lakhe ethi uyakuchaya. Wawungeke umzompholo ubhuti gogo ngizakulahla phansi. Wawubaleka uhleke. Kanti ukubona ngoba umuntu onjani omdala. So mbona ngazathi khona kukhana kuyakuchebana. Ukuswelakala inhlanhla abafundisi ukuthi abanye abadala labo khonokho kutshoyo bayadakwa baziphathe kubi ukuthi ethe ubona umntwana ongaba ngumzukulu wakhe abe sesithi ngoFebruary laphana kuthiwa iValentine sesithi khona ufuna beValentine yakhe ayabone umfanekiso iqhegu lidondolozela bethi sipho kuliflowers lidondolozela kumzukulu wakhe khona lokhu umntanakho kuyabuyela khona phana ukuthi umntwana ongangomntanami umuntu ongangomne wethu ngumne wethu yikho konoko ongangomzali asomdala lwana mbona umdala lwana ngasakhula kuthiwa ngawungewethi uthi ngibona umdala lwana wabe vele bekuchaya abadala ukuthi ubona umdala lwa ngibona ubaba umpofu ngibona ukhulu wawungathi uthi ngibona umdala lwana. Ngibona ngazathi khona kumele ukuthi kusincedise ukuthi kwesinye isikhathi utshilo mfundisi obhinga bona ngotsho njalo kwesinye isikhathi ukuthi silahla lezi zinto ezingalwile eBhayibheli ezisekela khona lokho kuseBhayibheli ufundiswa iBhayibheli khonapho uthinta indaba ebuhlungu mfundisi emabhasini kathesi even umntwana engakhulumanga yena ngokwakhe umzali ohamba laye uzathi hayi umntana nami ngeke azakasukume ngoba ungimbhadalele
uyabona ukuthi sokusilahlekela vele ukuhlonipha abantu abadala. Vele umntwana wakho ukuthi vele awumfundisanga khonapho umfundisani vele khonapho. Ukuthi umzali lwana layo ngathi sokubuyela futhi. Lapho yena ondliwa khona uvele kafundanga. Kunjalo mfundisi. Asidluleni bafundisi. Siyabonga. Asidluleni. Sizakhangela umlando omkhulu abanye abangafuna ukugwema mayelana ngabazali esiwuthola kuMakhongo 7 ivesi ngelika 9 usiya kwelika 13. Singayibala sizayifinqa ke lapha ke kodwa ke ngizathinta nje amazwi ukwenzela ukuthi ngingaze ngayikhulumela kakhulu lapha. Yibale mfundisi. Ivesi ngelika 9 iBhayibheli lithi lona ke wasesithi kubo lembala liyayekela umlayo kaNkuluNkulu ukuba lilondoloze isiko lenu. Ngoba uMose wathi hloniphani uyihlo lonyoko lokuthi okhuluma kubi ngoyise ingabe ngonina kafe lokufa. Kodwa ke lina lithi aluba umuntu esithi kuyise ingabe kunina lokho obungasizwa yimi ngakho likhobane okuyikuthi umnikelo. Ngamanye amazwi ngithi mina usengilungise usizo obekumele ngiyelusiza abazali bami ngalo. Bese ngithi hayi kalusabuyi kini bazali ngoba sengiyakunikela kuNkulunkulu njengomnikelo. uJesu lapho uyagcizelela ukuthi lapha siyenza umthetho wokuhlonipha abazali ube lula ngasiwulandeli ngoba umthetho kaNkulunkulu ngeza ke siyenikela umnikelo ngapha umzali engelalutho. Kumele nginikele umnikelo ngenzuzo umlimo angiphe yona phakathi kwenzuzo angiphe yona ngiphinde futhi nginakakela abazali. Ngayindlela mfundisi ungacathi ngomnikelo. Ungacathi ngomnikelo. Ungacatshela umntana wakho ngomnikelo. Njalo ungacatshela umnikelo ngomntana wabazali. Ngoba konke kule ndawo yakho. Ngifuna ukufunda ivesi ke eqhakathekileyo lapha esithola kuTimothy wakuqala ngo5 ivesi ngelika 8 lapha kulamazwi aqhakathekileyo futhi uthena ke uba umuntu engabondli abakibo ikakhulu abendlu yakhe ulahlile ukukholwa mubi kulongakholwayo. Nxa umuntu enganakakeli abakibo ikakhulu abazali labendlu yakibo mubi ukwedlula umuntu onganjani ongakholwayo. Kusitsho ukuthi umuntu ongamazi uNkulunkulu ungcono kulomuntu ongafuna ukunakakela abazali lokunakakela abendlu yangakibo. Yena sithi wazi uNkulunkulu. Yena sithi wazi uNkulunkulu. Siyabonga. Obi siyabonga. Sikhangela kwabaseFesu kwabaseKolose lapha. iBhayibheli ithi yona kuvesi ngo20 chapter 3. Iqhakathekile lindaba ngoba ikhuluma ngokuqhatheka kokulalela. Bantwana lalelana abazali benu ezintweni zonke ngokuba lokhu kuyathandeka enkosini. So lapha sibona ukuthi ukulalela umlayo kaNkuluNkulu kuyathandeka kuThixo. Njalo umunye wemilayo esiphiwayo lapha ngumlayo ukuthi sithande abazali. So sibagcine. So uthando lwabazali solokukhuluma kumele luhambe lezenzo sibanakekele. Kuya emakhaya kuyalinywa ngoDisemba abazali bayafuna into ezinjengabonhlanyelo kuyahlakulwa bayakhathazeka bafuna ukugeza bafuna ukudla kulento eziningi sokuqhathekile ukuthi khonoko sikukhumbule singakuchiyela omunye umuntu. Ake sibuyele emulini mfundisi. Ngiyangizwa kuthiwa isihlobo somfazi sidla sisuthe. Kodwa sendoda siyabe silamba kuthiwa sokude sitsho sithi ungasutha njengesihlobo somfazi. Ngazi njengesendoda umfazi nxa engekho. Singabancedisa njani abantu ezimulini lapho ukuthi izihlobo zonke zisuthe? Angithi siyasakuthinta. Uthola ukuthi isihlobo sendoda siyahawula kodwa somfazi siyakhanzinga amafraya ntonto. Siyasakuthinta into lo. Sithe thina abantu nxa sebechadile kasikaba sebabili kodwa sebenjani? Sebemunye. Sokutshengisa ukuthi abazali bendoda sebengabazali bakabani? Bomfazi. Abazali bomfazi sebengabazali bakabani? Bendoda. Kumnandi ukukhuluma mfundisi kodwa kwenzakala ezindlini. So lapha siyakhuthaza lapha ukuthi akunakekelwe abazali bonke ngokulinganayo kungabi khona odonsela ingubo esayidini kabani lakhe ngoba khonokho kutshengisa ukuthi vele siyabe singazwisisanga isimiso seBhayibheli ngomtshado. Kodwa engxenye singakulungisa abafundisi ukuthi kwesikhathi indingeko kazifanani. Kunjalo. Neselo kazifanani.
kolunye uhlangothi ungathola ukuthi wena usuhambisa amalahle wanki So khona angisho ukuthi bangancedwa laba bangaba le yindawo abafuna ukuncedwa khona khonapho sokulokukhulumisana lothando lokubonisana kungaba njalo kuyahamba kuhle konke. Umfundisi uthe izihlobo zikamama kabe nguye umama okhangelayo ukuthi usebele kagogo sephelile amazwane sephandle kunjani kodwa kululongani mali kwazona ukuthi abona amazwane kasebe kaninazala kula kanina so khonapho yikho sokudingakala khona ivangeli lomusa kaKristu izinto zonke lezo ngokwemvelo vele kazenzakali zifuna uJesu singanikela konke kuJesu izinto zethu ziyasihambela kuhle. Ukuthi angikwazi ukuthi kuba konjani kubo mama bafundisa ukuthi bayakhohlwa ukuthi ijaha leli elingaka ngathi zalwa isona isisaluka lazi londliwa nguye kusikhathi sokuthiwa uyaloya sokuthiwa unjani awuthi singayingeni yona leyo kodwa sithi abazali kabanakake yike sikukhulumayo khonoko mfundisi okutshoyo yiko okwenza ukuthi izifundo lezi sizikhulume ukwenzela ukuthi kulungiswe lapho bevele kulumela khona kulunge sibili siyabonga mfundisi ngibona ngani sikhangela ukuthi sesithintile eyokuthokoza ukuthi abantu kabalalele uEfesu 6 verse 1 uthini uEfesu 6 verse ngelika 1 lapha uthena ke bantwana lalelani abazali benu ngoba lokhu kulungile. Amazwi lawa awaseKholosa akhulunywe ngumfundisi uMpofu lawa base-Efesu agcizelela ukulalela ebantwaneni. And nxa sikhuluma ngokulalela ebantwaneni mfundisi ngicabanga ukuthi nami nginje ngumntwana ngizelwe. Kuthi ukuthi umzali kumele ngenze njani ngimlalele. And ukulalela khonokho kuhambelana lokuselizweni likaNkulunkulu vele kakulandlela esingakubalekela ngayo akulandlela esingakugwema ngayo uNkulunkulu ukubekile ukuthi kube ngumlando wethu okulalela ngoba abazali bayisibusiso ukuthi sibe labo and abazali bangasincedisa entweni eziningi la nxa thina sifunda ukubedlula kodwa ke inkambo yona lana ababelayo ukubalalela bayasincedisa kwezinye izinto thina ebesingaziboni ngendlela abazibona ngayo. Siyabonga nxa sigqibayo OP nxa sigqiba lapha sinanzelela okunye futhi okuqhathekileyo phezulu kwabazali bethu esilabo zwanini ukuthi iBhayibheli lithini la ithi yona kuMateyu 10 verse 37 othanda uyise lonina kulami kangifanele lothanda indodana loba indodakazi kulami kangifanele. So uNkulunkulu lapho uthi nxa sithanda abazali bethu akumelanga abazali bethu babe yizithixo zethu njalo akumelanga abazali bethu babuye kuqala kuloNkulunkulu. Sikuzwisisa ukuthi uNkulunkulu nguyothi sithande abazali isimiso sani seBhayibheli kodwa ezimpilweni zethu empilweni yomuntu wonke okumele abuye kuqala ngubani uNkulunkulu. So silomlando umlando wethu omkhulu wakuqala uNkulunkulu bese kubuya abazali bethu labanye abantu. Yomthetholwano esikhulume ngawo phela ukuthi thanda inkosi ngamandla akho wonke usuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Siyabonga kakhulu bafundisi siyabonga abalaleli indaba yokunakakela abazali kungumlando wethu nxa besaphila bengasela amandla kumele sibasekele sibancedise kukho konke abadinga ukubana bancediswe kukho lempilo yabe yabisinzima kasiyenze ibe lula ngezikhathi zonke. Inkosi lomusa lothando kayilibusise iligcine sihlangane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.